A za vaskršnje praznike humani ljudi obradovali su devetočlanu porodicu Arsić iz Modriča. Slađani Milijana Arsić sa svojih 7 djece teško živi. Najstariji Aleksandar ima 8 godina i ide u 3. razred, a najmlađi je Spasoje, ima samo 45 dana. Žive od Slađanove nadnice. I ja radim koliko mogu, znači ne ležim, radim, ja im pružam koliko mogu i to je. Najveća želja je da riješe trajno stambeni problem, jer im je to najveći problem od kako su izbjegli iz Zavidovića. Djeca iznenađena posjetom, sretni zbog poklona, a najstariji Aleksandar ima jednu želju. Volim da imam Šta bi volio da imaš? kompjuter. Vaskršnji praznici su vrijeme kada se pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija. Našim gostom želim da djeci uljepšamo Vaskrs i vaskršnje praznike i da kažemo svima da ćemo uvijek biti tu za njih. Slađani Milijana ne znaju kako dalje. Najvažnije je da budu zdravi kako bi bar nadničarenjem mogli koliko toliko obezbijeti sredstva za život svoje porodice.